Mm. Okay. Mm. Noi kꯩꯅꯣꯁꯦ class 11 ꯒꯤ course ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯣꯔꯕꯅꯤ. September ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ Conic section ꯂꯣꯏꯔꯦ. ꯑꯗꯨꯒ limit derivatives ꯂꯣꯏꯈꯔꯦ. Intro to 3D geometry September 13 ꯄꯥꯔꯅꯤ. ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ chapter 3 ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯕꯅꯤ. 3 4 ꯈꯛꯇꯪ ꯉꯥꯏꯔꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦ. 3 4ꯁꯤꯗꯤ ꯏꯇꯦꯟ ꯇꯦꯟꯕ ꯑꯄꯤꯛꯄ chapter ꯉꯥꯛꯇꯅꯤ. ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯂꯣꯏꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯣꯔꯕꯅꯤ. ꯑꯩꯅ ꯁꯨꯝ ꯈꯟ ꯀꯥꯟꯗ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕꯁꯤ ꯇꯥꯡ ꯀꯌꯥꯅꯣ? ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯀꯩꯅꯣꯅꯤꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯡ 22ꯅꯤꯗꯅ. ꯍꯧꯖꯤꯛ September 22ꯅꯦꯕ. ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯇꯥꯡ 6 ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ? ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯂꯣꯏ ꯉꯝꯗꯣꯏ ꯃꯥꯜꯂꯦ ꯅꯣꯏꯒꯤꯁꯦ. Class 11ꯒꯤꯁꯦ 12ꯀꯤ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ 11ꯒꯤꯁꯦ. ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ. ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤ ꯆꯥꯛꯀꯧꯕ ꯃꯃꯥꯡ ꯇꯥꯒꯦꯔꯥ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯒꯦꯔꯥ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕꯅꯣꯗꯣ ꯌꯦꯡꯊꯣꯛꯑꯁꯤ. ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯁꯤ. Question khara nainaji. Conic section ki previous year question khara. Previous year question khara. Khoi keno center. Phone ki keno tham gya jan tradi. Keno highland soyabin hojita laijibo. Okay. Nanjin was okay. Share. Then I was dog DJ. Aduna Conic section jam nungaibneba. Straight line matang Conic section to parabola equation, hyperbola equation, the ellipse equation, circle equation. I don't want to name to I don't try. I don't came luminate. Yanko. Aham question ama hana yengsi. Question je kyam lu no live no ye ka do. Akoy no hyperbola da logi ko aduna hyperbola da equation ama eta tawsi. Sumaina say NDA 2000 NDA to 2016 da ang question ni. Mana is what is the equation of the hyperbola having lattice rectum and eccentricity 8 and 3 by root over 5 respectively.
यारे को ऑप्शन नंबर ए दा x square by 25 minus y square by 20 equals to 1. Option number b दा x square by 40 minus y square by 20 equals to 1. Option number c दा x square by 40 minus y square by 30 equals to 1. Option number d दा x square by 30 minus y square by 25 equals to 1. यार कौन सी क्वेश्चन देंगे मान है what is the equation of the hyperbola do equation do पुथो having lattice rectum मागी lattice rectum न क्या ताबा या ताबा eccentricity न क्या ताबा 3 by root over 5 ताबा अदुगुम्बा hyperbola do equation पुथो है बने अब hyperbola की equation देखो कमाई तो पुथो है ये बा hyperbola की equation देखो x square by a square minus y square by b square equals to 1 है बमा नत्रगना y square by a square minus x square by b square equals to 1 है बमा मखानी जले करे यारे को अदो अकोई सिरे नवों pyramid जे lattice rectum pyramid हमने अदो को eccentricity e की values pyramid हमने यारे को यंग नवों e eccentricity की value क्या pyramid बा 8 pyramid हमने अदो को lattice rectum दी twice b square by a है जाने lattice rectum formula दो twice a square by b है वो नहीं twice a square by b है बने ट्राउ lattice rectum formula काउ करे ना twice a square by सीने ट्राउ lattice rectum की formula दो सुमी को असी pyramid twice b square by a रा आई ऐसे calculate do ही नहीं साव याद twice b square by a अदो eccentricity दी क्या है बा c by a है बने को eccentricity formula c by a यारे को equals to 8 यारे अदो का सिदाई दी नंगी c by a है करे को अदे सिदी कई तार क्या कांदा न 2 जे सोम था गया रे अदुगा b square by a equals to 3 by 2 जे ये थोड़ा तार दी 2 into root 5 तारा ने सब कुछ हुआ दिखो अदो इ तार दी c है जिदी करानो c है जिदी ले मिला c है जिदी कई नॉय कांदा फोकस तो नहीं फोकल लेंग तो नहीं यार को से कैन सेंटर के फोकस क्या लामने हैं तो सी दी हाइपरबोला की सी जेनी कई के माने है ये बार ओवर a square plus b square के माने है बोलो यार को अदुना root over a square plus b square है by a equals to 8 यार को अदु squaring both sides सी की के रोज squaring तो जी squaring का तार डी सी squares के root से कथना करनी यार को squaring both side यार को square कथना करनी अदु कनाता हरने कांदा a square plus b square by b a square न लेमोने सिद्धि यार 64 यार को अदु इतार सी क्या तार बा सिद्धि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो होगा a square plus b square equals to 64 a square तार सिद्धि क्या तार है 63a square equals to b square तार अदो इतारी नंगी b square की वैल्यू जी क्या था b square की वैल्यू जैसे ताक रहे अब b square की वैल्यू जे नंग सिराप चलो से b square की वैल्यू नंग फंग्रम नि को सिरा इक्वेशन नंबर 1 थोलो सिराप चलो तार दी b square की मुहूर्त सी 63a square जाप चलो minus b square hyperbola की प्लस न ट्रो निरस hyperbola की प्लस न ट्रो मैम कहीं तो माइनस हो गया ना hyperbola की प्लस नहीं है
hyperbolagidi minus ne hairo hyperbolagidi minus orangani da kaino to C do akoi kaino gidi ellipse gidi sumai da uri dudi a square minus b square uri gidi aduga C do hyperbola gidi a square plus b square uri gidi sina ellipse ki ne sina hyperbola gi plus point hai gidi sina hyperbola gi chumongani ko adu 3 by adu 2 root over 5 yar ko am ga a square ga mun kakthana ani yar ko adagi 3 na ju kak yare 3 na kak ta di 3 2 are 6 3 1 is 3 yar ko lemur is 21 a equals to 1 by 2 root over 5 lemur adu itadi a ki value ji kya darba 1 by 21 purina ni 42 root over 5 yare ko a ki value ji am chawbam di tare ado a ki value ji am chawbam di tare akhoi ji sum gi ko holi ma'am ja 21 see twice b square by 3 by 8 remember for my 64 some target 63b akoi holai je summi ko twice b square see 2 3 root over 5 summi ko sa 3 2 are 6 3 1 is 3 si chumbro si bukta summi ko a value phange lan ber sik to ro ko do a value phange yar ko a value phange aduga nang b value ju buthok tuni b value de siragi butho si equation number from equation number 1 b square ji kya ta gi ba b square je kya ta gi ba 63 into a square har gimni adu itar di b square is equal 63 into ado square je somja ki kan square la ni ko ado itar di si b equals to hayare b equals to robo 63 ye tar ado itar di b ki value ji kya ta ba robo 63 a ki value di 1 by 42 root over 5 yare ko 63 ji nang sa dok pa bra 63 ji di 3 na 3 1 is 3 2 are 6 3 1 is 3 3 7 are 21 yare ko aduna kya ta re sa b equals to row over 63 je kai ga chamana ga kanda 3 row over 7 ga chamana mathakta by 42 row over 5 are ko 3 na ka ga ba sa 3 ne 3 1 is 3 3 4 are 12 ado itar di b ki value ga tare sa b ki value je row over 7 by 14 row over 5 are ko si tare ado itar di hyperbola gi a ga b ga phange adu itari hyperbola ki equation je kai boina kanda x square by a square sang lal jar to je gyan tha ko 1 by 42 root over 5 whole square minus y square by root over 7 by 14 root over 5 whole square equals to 1 lakh adum ne
ꯑꯁꯤꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ x square ꯑꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯁꯤꯡ ꯑꯃ ꯇꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯣꯏꯁꯟꯁꯦ find the equation of the hyperbola with the eccentricity red ꯂꯥꯟ ꯍꯣꯜꯂꯦꯅꯦ ꯑꯗꯨꯅꯅꯤꯅꯦ ꯑꯩꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯌꯦꯡꯍꯧꯗ꯭ꯔꯦꯅꯦ ꯇꯣ ꯁꯣꯏꯔꯦ ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯁꯣꯏꯈꯔꯦ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯔꯦꯛꯇꯝꯗꯣ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯔꯦꯛꯇꯝꯗꯣ 8 ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ ꯏꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤꯅ 3 ꯕꯥꯏ ꯔꯣꯕꯣ 5 ꯇꯥꯏ ꯍꯥꯏꯕꯅꯤꯅꯦ ꯑꯗꯨꯒꯤꯅꯤ ꯂꯥꯜꯂꯤꯁꯦ ꯑꯁ ꯈꯨꯂꯥꯡꯒꯥꯡꯗ ꯁꯣꯏꯔꯕ ꯀꯩꯁꯨ ꯀꯥꯏꯗꯦ ꯁꯣꯏꯅꯅ ꯁꯤꯜ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩꯅ ꯌꯥꯔꯁꯦ ꯂꯦꯇꯦꯁ ꯔꯦꯛꯇꯝꯗꯣ 8 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ twice b square by a ꯑꯗꯣ 8 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯗꯣ ꯏꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤꯗꯨꯅ 3 by root 5 ꯑꯣꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯎꯞꯁ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ 2ꯅ ꯁꯤ ꯀꯛ ꯇꯥꯔꯦ 4 ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯍꯣꯠ ꯌꯥꯒꯗꯕ ꯑꯪꯀꯅꯤ ꯉꯁꯥꯏꯗꯤ ꯁꯥꯡꯅ ꯂꯨꯅ ꯍꯣꯠꯂꯦ ꯁꯤꯟꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕ ꯌꯦꯡꯉꯣ ꯏꯁꯦꯟꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤꯇꯤ c by a ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯗꯤ c by a ꯗꯤ ꯉꯁꯥꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛꯇ ꯍꯥꯏꯕꯗꯣ a square plus b square by a equals to 3 by root 5 ꯁꯤꯗꯤ squaring ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ ꯁꯤ squaring ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯆꯞ ꯃꯥꯟꯅꯩ a square plus b square by a square equals to 9 by 3 square and 9 by 5 ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧꯔꯣ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯃꯜꯇꯤꯄ꯭ꯂꯤꯀꯦꯁꯟ ꯇꯧ ꯇꯥꯔꯗꯤ 5a square plus 5b square equals to 9a square ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ 5b square equals to 4 ꯇꯥꯔꯛꯄ꯭ꯔꯥ 4a square ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ ꯅꯪꯒꯤ a square ꯁꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯦ a square equals to 5b square by 4 ꯇꯥꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯁꯤꯗꯒꯤꯁꯨ ꯑꯃꯨꯛ ꯅꯪ b square ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯌꯥꯔꯦ b square ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨꯗꯤ 4a ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨ b square ꯒꯤ ꯚꯦꯂꯨ 4a ꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯣ ꯅꯪꯒꯤ a square ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯗ ꯑꯁꯤ ꯍꯥꯞꯆꯜꯂꯛ ꯇꯥꯔꯗꯤ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ a square equals to 5b square ꯒꯤ ꯃꯍꯨꯠꯇ ꯀꯌꯥ ꯇꯥꯔꯕ 4a ꯍꯥꯞꯄꯣ by 4 ꯁꯤ ꯀꯛꯊꯅꯔꯦ ꯌꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯗꯣ a ꯑꯃꯁꯨ ꯀꯛꯊꯅ ꯌꯥꯔꯦ a equals to 5 ꯁꯨ ꯏꯔꯥꯏ ꯂꯥꯏꯅ ꯇꯥꯔꯛꯈ꯭ꯔꯕꯁꯦ ꯑꯁ ꯉꯁꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯌꯥꯝ ꯁꯥꯡꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯣꯟꯅꯈꯤꯕꯩꯅꯤꯀꯣ a ꯚꯦꯂꯨ ꯐꯪꯉꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯇꯥꯔꯗꯤ b ꯚꯦꯂꯨ ꯄꯨꯊꯣꯛ ꯌꯥꯔꯦ equation number 1 ꯗꯒꯤ from equation 1 equation number 1 दगी b square की वैल्यू क्या तारे 4 into 5 a की वैल्यू 5 तारमिना अदो इतारी b square की वैल्यू क्या तारे b square की वैल्यू जे 4 5 और क्या तारबा 20 यार अदुगा a square की वैल्यू क्या तारने से a square की वैल्यू ना 25 b square की वैल्यू ना 20 a square की वैल्यू ना 25 लोरे अदो इतारी लेटेस्ट रेक्टम की फॉर्मूला तो क्या ना x square by a square है अदो x square by 25 a square है minus y square by b square है 20 equals to 1 यार बा अदो ऑप्शन नंबर A is the correct option क्या था overall दाहिने रो ꯑꯇꯩꯗꯤ ꯂꯣꯏ ꯍꯥꯏꯅꯔꯣ ꯇꯥꯎꯕ꯭ꯔꯣ ꯑꯇꯩꯗꯤ
Larissa gyan tabro. Sangita yaudro, Bijalasmi laktro. Devika laktro. Devina Devika tai hai. Yar ko. Nang ko sama yeng je. Question kesu yam lu bodi hangde adum kitang lai rang bajawi the eccentricity of the hyperbola 16x square minus 9y square equals to 1. That is 3 by 5, 4 by 5. Option A 4 by 5 ani answer lam kai yo jana. Kang ya in sin gan option je ani mo hanjalam ko. 5 by 4 I sin the soina nga lok thong thong sin bada sum slamar silai na sigi eccentricity hang mane e bu thwai bane 16x square minus 9y square equals to 1 standard form to tham no hona ji standard form to tham tar di cd x square by 16 nai di 1 by 16 nai ba sama nei se yar ko ai mathak 16 lai by 1 by 16 makha tham ko sama nei ado 1 by 16 nai je kai sama ra ga kanda 1 by 4 whole square tham ko sama nei minus y square by 9 happens the 1 by 3 whole square tham ko sama nei equals 1 siragi nang na confirm dare here your a ki value is kya dar ba 1 by 4 dare b ki value is kya dar ba 1 by 3 dare adu itadi si di hyperbola ni hyperbola ki di c focal length ki value is kamai to have root over a square plus b square ka mane have do adu root over a square di kya dar ba 1 by 4 square ni 1 by 16 plus 1 by 9 sidi kya dar hai sidi 16 into 9 yar ko aduga ani jatin jara ni ani 25 si 25 si kya dar hai 25 ko 5 dar hai by sigi 16 into 9 hai bane 16 ki square root 4 dar hai 9 ki square root 3 4 ni 3 kya dar hai 12 si kya dar ko adun c ki value ja 5 by 12 dar hai yar ko c ki value is 5 by 12 dar c ki value is 5 by 12 dar amni na c ki value is 5 by 12 dar amni therefore mana pa eccentricity c by a amna draw c by a c di kya dar ba 5 by 12 ado a na divide wa bani adi makha da a na puri no hai ba ba ne a di 1 by 4 1 by 4 yar ko akaksan na tar di 4 na 4 3 are 12 aduna 5 by 3 summa try hol ja 5 by 3 eccentricity 5 by 3 si chum do ne mana option je si 5 by 3 soi rang ne na gana tori je ar ko si 5 by 3 soi rang ne ai lan sin bai ne ar ko si 5 by 3 ne si chum do si gan tori ko ai eccentricity pu to ri live ni na na a ga b ga khang ra di lo from ma do pa la ga yaning ru yaning da possible lu bro live bro you know question ang bawra ge ahan mo question jidi kano dang ge Larissa ang ge no em ta har kano Larissa gyan ta bring ge chi question je silo ayana kano to ge
Kacha question number yaw yar so nd sino ete anar kan ko lai sange 2010 what is the locus of points adum point ma'am karma point no hai kanda na the difference khaidong loi phol do of whose distance from 2 points being constant. Option number A, the pair of straight straight lines. Option number B, the an ellipse. Option number C, the a hyperbola. Option number D, the a parabola. Let's see question ko locus side that do point me am simple figure do graphical figure do current point me am like the difference of whose distance from 2 point now point ani le ne point ani du dagi point ani du gi athapa do yare ko adu gi difference adu gi point ani du athapa du khaidong na bai fall ja adum constant way ne yare ko ai sira point ani lai du ni na adugumba point mayam thirak tu ne nang point mayam thirak tu ne point karma point na kan sigi point jamane f1 gawra mane f2 gawra sida p1 gawra si p1 ga f1 ga p1 ga f2 ga khaidong na bi fall ale atoba point am ju phangwani ang sida p3 gawba ama ala p1 ga f1 ga sorry p3 ga f1 ga p3 ga f2 ga khaidong na bi fall ga na sai gi p1 ga f1 ga p1 ga f2 ga khaidong loi fall ga loi mana ni sine adum point me am to gi locus to aduna kari sem gani sine straight line pair of straight line pair ani ai straight line ani sem gadra ellipse sem gadra hyperbola sem gadra parabola sem gadra lai sai rona ellipse atai di larsana je sumbro atai kana ellipse ai larsana atai di atai na ro bar na chungre hyperbola nei larsa yaw da du ma gyan tar maroi ma yaw dram ne hyperbola nei aina hagi du di hyperbola ki ellipse ka je mana bane definition je kai da khenar kya ka anda sida sam ma hak tar ba tinjana ba hak tar ba difference ki se sam ma hak tar ba adu ta di ellipse hoi du ne yar ba adu khaidona rak pada manai hai tar di adu hyperbola le yar ko tinjana pada manai hai tar di ellipse adu khenam du khanga do yar ko adu na si je option number C suma ayam lo haina re definition ni ay definition ba mun ta khib du noi da definition de yam mun ta khib ni ellipse ki definition hyperbola ki definition si question ji hana na kana na hai ngam geng je the centricity of an ellipse satisfies the following the condition ID condition ellipse की centricity से
मखागी कंडीशन है जिसे करम बनो मान satisfy तो A दा eccentricity 0 दे पिक पामा B दा 0 दे चौखट पा अदुगा 1 दे पिक पाए बामा C दा eccentricity 1 होय बामा D दा eccentricity 1 दे चाव बामा करम बसुंगी से आइना ताखेबदा नोय कना हायम ellipse की eccentricity D 1 दे चाव बा मुन्ना खलुदा अतई दी B अतई दी अतई जाने रो B B अतई दी B B ने ए दाम फसा ताकि जुदी इस यारेंगे D हाइजे लइजे मसेंग जे ये हियारे नाय बा हियारेन सोनोबिन जे सोयाबिन दगी एना सोनोबिन ओंथोमनि मा D गाना इस B ने ellipse दी कमाई ellipse दी 1 दे दुम P हाइ जुदी मागी eccentricity दो कहिमा का eccentricity हाइ तारिक है बा C by A है बने यारे को अनंग ellipse से ले रहा अदो नंग ये श्रेणी से बुक से A नी श्रेणी से बुक के सांग से A का वे अदो फोकस न स्वाइल है नी अदो श्रेणी से बुक से कई का और ने बा C का और नी यारे को C रे तुम पिक तुले में अदो C by A है जे A is greater than C so this number will be less than 1 and this अदगी C की वैल्यू जे 0 एक पसवे यार रोइदम ने यार को C की वैल्यू जे 0 एक पसवे यार रोइदम ने अदुना 0 दिम चाव है नेगेटिव नंबर तारक पे यार रोइ अदुगा C का A का माना की तारी सर्कल ओन करे है तो अदुदी ellipse ngaktra यार को अदुन नि ellipse की eccentricity जे 0 दे 1 बु मक्तले सी क्या तावरे को question kisang lukat pa amani yang je chi question tau number yang ji ko a circle is drawn with two foci of the ellipse x square by a square plus y square by b square equals to 1 at the end of the diameter. What is the equation of the circle? X square plus y square equals to a square plus b square. X square plus y square equals to a square minus b square. X square plus y square equals to twice a square plus b square. X square plus y square equals to twice a square minus b square. Đây có question riêng gì? Chọn tiền thằng question này. Mà này question này muốn party lại question này tôi làm được có. Mà này cái đó a circle is drawn, circle is here with two foci.
of the ellipse si ellipse am leire si ellipse am ko si ellipse an yek thoksia ang ellipse mai lai du ne sinang ellipse ne sei se buk sina a ni sei se buk sina b ni nang ellipse ne ado ellipse gi foci ani do sele mani ko foci ani do sina f1 ko ro sina f2 ko foci ani do lai re ado ma circle ji ek matam the circle is drawn with two foci of the ellipse gi foci ani do kai lai ga ga at the end of the diameter circle du gi diameter du gi aroi ba ni hoi ga ne adu itari nang ne yeng lei ba circle do kama yem ga ne kan suma yem ne man hai condition de matung ne ai si circle kama yek le magi to diameter ne si ho jene diameter gi end point ani do si gi ellipse gi na foci ne ha ne sigi sina ini je kemta nate nangi circle du gi radius e kana oina kanda to nangi circle gi radius e kana oina kanda si center o da gi f2 ge ra ba jina nangi circle gi radius oina ai center o da ina sibu ge ra ba di kana no center o da ina sibu ge ra ba di c ne focal length ne ellipse gi di focal length ne center de ne f di ra ba di yarba ado circle ji ne di center oi du ne circle gi na radius work tu ne ba यार को सी दुदी अखोई इलिप्स की सी नी इलिप्स की सी दिगा ये माने है बा रूट ओवर a square minus b square माने है यार को अदुई तार दी माना हंगी क्वेश्चन माना पिथुआई जे find what is the equation of the circle lab circle दु की इक्वेशन के नो हमने circle की इक्वेशन जे कोई फॉर्मूला दो खंग रे अदो सेंटर सर्कल की कनो जे सेंटर द लेरमनी सेंटर द लेरमिना x minus 0 whole square plus y minus 0 whole square center de leibeni ko center ani duni manung da circle ki equation ng jang ko circle equation do x minus k whole square plus y minus k y minus h whole square karma circle nangi circle do nai tawrija nangi circle do center na is k oiba ado radius na r oiba circle gi यार को अदुना x minus k whole square y minus h whole square equals to radius square है बने अदो h का k का तो सिरदी 0 होई गरम ने यार को अदुना नि 0 है equals to r square r d अखोई की दी radius तो अखोई के नो समान है अब तो से c के समान है अब तो दोना a square minus b square whole square यार को अदु दिसी क्या दार है a square sorry x square plus y square equals to a square minus b square. I just square reduction. This is क्या होगा option number okay option number B is the correct option. So मैं x minus h होएगा तो नहीं y minus k होएगा तो share को yeah sibu yaningi bo Zakir yaningi bo sibo question number to je do nui hero nui na hange the difference of focal distances of any points on a hyperbola is equal to
Su karang khong ge. Karang tai ro se. Si tai di lo hai na ro lo hai na ro prince na di tai di so with di tai di atai di kai chana ge si atai di kai chana ge MMBD Bidasagar C atai di Bharat B atai di Lakshmi C Nanjenba D atai di Larisa ga du kai chakra ge Mangal D atai di Janin C atai di Banner C atai di Wali A Larsa C atai di nongona sira hyperbola laira hyperbola dai ne kai hai noi munna ta ga dum ni ko hyperbola da di aina asymptote ani leina ha bado haidi infinity chatpa matam da aduda 10 tower chat khibadu gum lai ani do ne ha bado asymptote ani leina ha sumana yare ko aduga sheina sibu kya sang baje Sensibu ke sang muzi kari kau hai ba e kau hai bane ando si maming na kari kau hai ba semi transverse axis kau bane semi transverse axis kau ko ado si e is a full si book doctor di twice a target ni twice a is na kari kau ne e is na semi transverse axis twice a is na kari kau ba transverse axis kau do yare ko yantai ko ai di full ne twice is double do ra do ne ado ai na yib do parabola da ju sorry hyperbola da ju ellipse da ju hyperbola da di difference ni olak tu do ellipse da na ga do ba sum ni olak tu do na sai yib do hyperbola da na difference ellipse da na sum ado dom constant value madum pi ga ne ha do adu constant value du bu kari ne ha gi ba twice a tai ani mak ni hyperbola da twice a tai ellipse da twice a tai adu gi constant do adu ni ma is the difference of the
focal distance of any two point on the hyperbola is equal to twice a habre adu twice a hari bangang zikari no transverse axis ne twice of transverse axis semi transverse axis ki double adi twice a hari transverse axis ne and c is the correct answer noi la nei myam diong d sula la d hai ne yang ngai do aso bu d hai d sungum jo maro latest rectum di carry neba twice b square by a haba adu gi semi haba tangkhai haba adu sira 2 ne yan thorani 2 na yan thorani 2 ne yan thorta si kathana ra ai b square by a kai de no b square by a bu kamai ta tu no yar ko c dai sigan dai ko ndagi sama tang tahu saya kitang lu tak tahu ko sana India 2017 the position of the point 1,2 relative si question dem hangal li ko si jo to the ellipse not at the focus inside the ellipse but not at the focus option number C is on the ellipse the line option number D is at the focus the line si question dine the si question ji hot pram man ai je no the ellipse sama pyramid यार कोई ellipse से इतनी एक तो से ellipse में ले रहे यार को ellipse में ले रहे माय फोकस नहीं ले रहे अदो point हम पिरामिड 1,2 नंग point पिरामिड point जा 1,2 ना अदो सिरा center ले को 1,2 हर वो point जा मान है जे to the position of the point relative to the C ellipse da erko wo point 1,2 je outside the ellipse ki ma pan da lai jara on the ellipse ta tasan dar ha the ellipse ma sa tasan dar ellipse ki ma thak da the inside the ellipse ki manung da but not at the focus ma gi focal point focus ani do f1 f2 do adu di ta da ba adu wai jara di da at the focus ta jara yar ba sine bhangi je अथोई तारदी नंग सी कंडीशन से खंगन तारे करी कंडीशन राय का ना उसकी point नंबर पिरम दुने अब तू का मनुंग ले बरा पान ले बरा असे ताबरा हंगिने अब सी खंगे आई तारदी नंग कमाई दर खंगने कांदा नंग इसी point जे अहान बजने x की वैल्यू नी अनि सब जे y की वैल्यू नी सिरा हाफसलो यार को से सुमाई होल पंगे जे सुमाई लोई होल को हाफसलो x मोतन 2x मोतन 1 square plus 7 sira y motor 2 square equals to 20 adu da sike dora ba se 2 plus 7 into 4 ni 28 armani 28 equals to 20 sike darba 30 equals to 30 tare 20 tare kari ngo mana tarba 20 equals to 20 man tarba satisfied do re habne यार को असे 30 तार में को मान दबम तार को असे थम को अदु कई हो मान रम तार बा अदु इता दिसी की point 1,2 जिना सिगी ellipse बु satisfy तौरे हाय दुने बा अनुंग दा कई हाय नि on the ellipse ता तासल ले हाय ना होसि की point दो से swy y दे swy ले गने बा आइदि मंगो दा तासन बा मोय गने
mana tardi mana bai case ta ado khoi di manaramdre manaramdo du kamai jo manaramde sawl leme 30 sawl leme sawl lei bai ma pan lei rai ne ado 1,2 hai point swai lei ram ne ado offside te ellipse ne option bai e khadune gyan tar bo ado kari ma pm tar ba tien guma tam tar ba ado itari nang tail less than 20 swai tar ba ado itari hojiki point option la kan inside the ellipse ta du ne ba manaram tar ba ellipse ta taram ne on the ellipse aduga chaw hena chawm tar ba duita ellipse ki kedroba mapanda taram sigan tarbo aduna option number A is the correct option sigan tarbo igi chhatra chhatri sing any question ang kan smai hotar manung lei lei te to yarbo focus the tabra ta dabra check to gai tar di keno to tare nang si ellipse gi focal point bu thok tare joges ado focal point duga asi point jiga manabra yengani manam ta di focus to tare keno ira la do gide focus tabra ta dabra yeng bai di ka bai tong na kan da hojiki do nang si ellipse gi focus bu thok bai ira la keno A value khange B value khange aduga focus khang tardi focus ta puthoni aduga dum manaram tardi focal da taba targe no yar ko question am khathang hoche tu loisla yar hang de no chapter pa ji ila la chapter ni no ye hoj laira ni loi laira ni ayamba kui ju kui ro hoi nungai na sakau bin jui to yare rectangular hyperbola say na definition di piramdre yar ko rectangular hyperbola is kadino de na noi da hiramdre ko ado sira hoji haire ge kem khalono rectangular hyperbola rectangular hyperbola ita no on the hyperbola sila iduni dana sira kadro ba nangi directrix ani do nangi directrix ani do kari gumba 90 degree da kangna tarba nangi directrix ani do adi directrix e asymptotes ani do se asymptotes ani asymptote definition nga nai re ko asymptote ani leina have do asymptote do 90 degree da kangna ram tarba adu tari kai ko ne ba rectangular hyperbola go ne adi 90 degree da kangna ina yare ko adu 90 degree da once kangna guitar di symmetric loi wer ni e yare ko sigi e ge sang baga adagi sigi transverse semi transverse axis ge sang baga adi semi conjugate axis ge sang baga b ge ja sam manar ne e ge b ge manar kane adu e ge b ge manar bi karam kanda thokane ba karam kanda when it is rectangular hyperbola or kanda adi kai gina kan sam manar adu ne 90 degree kangna adu ne rectangular hyperbola or kanda yare ko nang hyperbola ki definition do kano to karino x square by a square minus y square by b square equals to 1 habani adu nang sidi x square by a square minus y square by b square ki mohta nang asisu a square tham yare adi managramina a square equals to 1 adu tar sidi kya taraba x square minus y square equals to kya tarba a square tare oh
see my equation is minus on the ground now. Although quite put wise the what is the eccentricity put have an eccentricity hung now. The eccentricity from la the no eccentricity from la the c by a have c high tadi hyperbola the root over kai have a over a square plus b square by a eccentricity c by a equal c the hyperbola the root over a square plus b square. Ado a ga b ga managram ni root over a square plus a square by a. Si bu yaring ko ado itardi si kamai tham yara si kamai tham yara ado di asidi manung di 2a square by a tar yara ko si di robot 2a by a tar kakthana re robot 2 tar option number C is the correct option. Hybrid the rectangular hyperbola in ang the tam drena rectangular hyperbola I tar kem ta da magi asymptote 90 degree kakna ba ne adu hyperbola do adu karam kan kaknai hai tar di magi semi transverse axis ka semi semi transverse axis ka semi conjugate axis ka ani do manar kanda ne bani ju sang manar kanda bani 90 degree wo ju sab manar ne abne ai rectangle shape to lai gra ne abne ai ta sang ai kanda sige rectangle shape to smile lai gra ne abane ta ai ek thok ta ne smile smile lai gra ne ara ko adon rectangular hyperbola ai ne yara ko si ne ado question di mayam hangi local is di question khara khatang lokhot pane ado question hona ro khangda ba yaw de dum keno thaglo dum koi group se thagla ko yai ado singa si de selo selo hang de no chapter pa ji no chapter hayeng chapter am loisan duni ko ya lai ba chapter ni khulai thi lai ga jane kasu exam da hangan manate yam lai ba chapter ai da concept masam ta alwoi ba yare sini hayang no whatsapp okay, see you in the next video.